Kumwanchwa umurigereria ekeunga chisebere cy'abamaragoba kitariki isano na isato umwaka w'ikibibiri na mirongo ibiri na isano mu gihugu na kabiri kwajanya na robo ya bono tunabisanga nakwarganiye kuwa imeneswe y'arongo sogotumana gwechibicha nigo togochaka ekero ere chitariki isano na isatu mutinyo 12 mwaka bw'ekirwe 2025 ekeunga chinsa ibere tosange amonaya ari nakwariganirie kurwa imenesiko y'orugongo rwa Gusii eria nenkuru kwa dipo na sanya asense moye bimanyererio nigo togosanga na Wilson Makori tutara ya chaka sobo ime teto ya chaka senjira yoko ya chuta. Watu walikuwa wamesafisha kila kitu ambaye ilikuwa hapo, lakini kutoka nimeingia ninajaribu kunyorosha vitu. Abajumbe baraso murengo bwe serikali kuburia Bagusii kubwatesia serikali ili kugenderera konyora amagenderero. Ndibuya kobori mibwitu no biashara byo kabitigari tase Gusii yaga abali mimba cyandika mono kumanyanga ngiye gara magori yago chance mono mune bonus yo mwakuri abali mibeke merigie chae kurose factory ya Nyankoba gokorege karoho kyogokoro mwaka creativity and industry oriented training that speaks to the future of technical education. Omwaziri bwegisemi migosi ogamba kora omoyega bwo kubikirwa kiguto kuchesa barokigwa Bameru Polytechnic. Gochaka kurwa ase county ya Kisii anene bunge ya Nyaribari chacheni gabamenyi bensemiyo bagenderete ne kwegokeria kubwatakana na magendera agenderete koene kiwa chinsemechyo korengana na matuko amagega gukwana yaiga na mangana kurwa asomo bunge bworogongoru Muskiza Irijanda yote birenga ni gare tayari gokorera abana inchi mirimo naboigo nigo ababorire banyare kumubwatesia elia nyare kwikirania amagenderero aye ariete chira chingakichie kampeni chingakie chigara service unatokomanywe no muri kyoto Daniel Ontiri asege karo nabamenyi be wodi ya Bobaracho imenyari bari chache mambia ya lerase county ya Kisii ekikyalingete gukwanira magenderero janda nigo chingakecho ateba korengana nere kurwa chingakya seta abisi amange aoncholirie korengana nenchira nyorete nyari bari chache. Wakati niliingia nilipata mambo imeharibika. Watu walikuwa wamesafisha kila kitu ambaye ilikuwa hapo, lakini kutoka nimeingia ninajaribu kunyorosha vitu. Asige karekyo boigo yikirenwa nabarai au igati abo mubunge Osauti Mugirango Musiki Silvano Sosoro Musiki Alpha Miruka kurwa bumachoge chachi gati yabande janda nigo chinga kecho akwandere gati ya magendero aliya arobiri arachigo chaka bwangoiga ubuya ate ababwachire kubwatekana no kuba kwa yase serikali. Na juzi nilienda kwa rais nikamwongelesha nikamwambia tusaidie hospitali ya Keumbu tuweze kuibomoa tuangushe chini tujenge hospitali kubwa ya kisasa ambayo itasaidia watu wetu, watu wasiwe wanakimbia referral kila saa, mtu akiwa mgonjwa anaenda hapo karibu, si ndio? Kwa hivyo kuna mambo mengi sana. Juzi nimeenda kuzindua nyumba 900 ambaye serikali inajenga hostels za vijana students wetu hapa Kisii National Polytechnic. Asense mwende nigararirie umuroberio wo komenta abateneri nabagambia sichinse mogete eligo kinema baga yechigasi sabasae waigaso umuroberio wo gotingyo bolendi na koene kyo bokorerio bya asabamenyi Boruma, Keoke, Nyansira, Kenyerere, Nyangeni, Iberia na Chigoto. Those are the new gazetted units zilifanywa na hivi karibuni tutatangaza nafasi za chiefs, assistant chiefs, ACC. Sasa nyinyi wale mko hapa mwende mutafanya applications, sisi tutawasaidia
muweze kupata kazi na nyinyi mkuje mkae hapa msaidie wananchi wetu wa Nyaribari na taifa letu la Kenya. Nkuruputere gataseni kia Gatembe kurega se kaunti ya Kisii litere nguruku Daniel Untiri. Omo chief whip we bunge enene boigo yoro mubunge we o South Mugirango Muske Silvanus Osoro niga kwaneire okogania kwa bamenyi kuro chinsemo ao kubwatesia eserekali eliokoene kianganko gendera bale konyora amagenderero kukwana yaiga asege kali kyariganirwa no mubunge Onyaribari chache asensemo ya babaracho nigo aborire abamenyi bensemeyo atebirenga ngakia siasa ngarere tigaba bwatesia serikali asebono ili abantu goikerania amagenderero buna anabetega kuriegwa chira chiria chingakitie campaign. Bono igo mutago ikera William Ruto nero mwenye sei. Bono iga oange omwange to mwanga. Bono igo na interview boli ku president ya Kenya. Oiso kama leo mwanto mwa kwa uri. Ke president ya Kenya ko William Samoei Ruto. E privilege yo kutoka nena odo ngange tokobato musani Ruto kari ngambo sai nera ise ko ndora liba ndu kuikangara ikande bono kabisa bomba neri kabono cherange bono uli utali yanga na muto mwange to sai na sai yo to kage ko bono ta ko muto ya mwange te sai ko abana ni to che ko bayere oyo ni ngare na William Ruto because na bebo nero ngate kibeti ya Kenya akobaga na akule kama kusimba kuigwa na akule na leo na tia kule lero utaito boito soro kwa yo mwana siasa gete maambio mwana oyuta ko ona mukanda maga na iro osoge ko bata igwa tuto lero ko ira mukanda makusiye mukanda ma ilibona mukamba kumoyo mwake Raila Raila chikura halache amshi ka Naruto bona hiki kwa bona amekona hiyo kwa kompliki aba na siasa ni interest na onyembona yambatene chikura chiobo president echikwa mugwa ekare atigere bitinye tatu tumagwa kachikura nalia naye asiyefa uyocha mwina taribi yake tatu yana miage tatu kura itana mure wewe utakasha kuna kuona uramoyo rola motana tebe tikike kirina takite wewe micha kuchia lakini nimetige tatu ya tele batera unaona mbai nyori boira tangu na tu aine naye tukamachoni kwa ya mtu mkaye ocha gocha ndiye nimetige tatu ya tele tukarao tangu na tu kasarani kago tara okoma waso kutonga nero mwanisi bona yo kawatebi zaidi acha uko wa Ruto alias mona itachi ndiye teketa ya tigari olia mboro chiraga bona dia chiro amekindero ke mutigana olia chira acha uko kutia Ruto lakini utakoro abaremi bekemeri gie chae nigo bagendrete gosegetwa ase okobwatia amarago aria bagosemigwa goseba kwegerigwa anene asogokinia okogesa kwekemeri gie chae gukwana magega yo musangerekano oyo gokoreka kiro mwaka omenyekanite na annual general meeting abaremi abaiga ni gobarokia ogoisanika kwabo igoro yengeria eyo baba bakuriera ase bonus ekewanda ekega kia nyankoba ngati yebiwanda birebe anyorete bonus ase gishiringe 22 nigo bono abaremi bensemeywe baborire aba director nabo igo abakarani koba abasyoku anene asokone kianga omuremi onyorire ngeria yaye boikeranu natukumo igono murikyo to Paul Kapokara omukutano rero twagwata iga nyankoba anyochere mini oyarire buya una kolengana abagoni kwa barimi babwate lakini nende gento abarimi baboria ngeri ngaki echaerie korutu baguchari bunia uchakare etenini tie basa korutua none tukerimo nende chai yerusuwe tunwari kinza jibwenete abarimi bakonyara kobera ezo tunwari zote amangana twagambire buya umwaka tonye twanyanga ndiri buya ko buri mibwitu no bibiasara byo kabitigari tase gusigiga abarimi bachandika mono kumanyanga ngiye gara maguri yago chance mono mune bonus yo mwakunya bonus mbate banga ya kea
lakini nende chairman ya to marketing yang repwa asua ko ni chai chisegi Ukraine Russia na Sudan ebisegi bikaba bikanda chiburuburu ntwanya ko so chai to gonto ne ti chai muna koyu ni ya ka re chai kala nansi mbate banga emete nere gosime kwe chai echeru sigoro abantu akorokunga aba director arafu abagirigacha mbaje basoe gotara asokorusia emete eriere mugonde chae andere korokana kerengia nande twatore chae ngia egere tonyore omafuna arama ya guchimoto aba director babe no biwa sioku amane chinko babe no biwa sioku abokoreri babubuya egere umurimi agendere kurinda ekemeriye chae yendo karokinda abori aba director nkeringa isago korega sirengia no na abalimi nabo bagwancha egere nabaro bakorere gasirengia ekororekana buya gochia sebare goetera ne gasierie kurumugondo echae kurumugondo asepona si umwaka uria abalimi bachoriwe chae mono na goitirigu mono abalimi mbarira bakananga abakarani naini mwategerera umurimi garetire chae tundu bari mochori no mochori enusu gatonga gicha pime kariko matenga na nyengere ne ubi na abalimi ora ko batenga ki mbakumoyo balime chae batoja ingia matabe nenkoro ende atoyete ntunga koti muremi ngomosaba arende chae aya senjerere ngia egere mambiende achanyore gento kebwenerete obuyo na bugenderete gocha mbora ikera kiwango kirikiganire lakini mbagendete gocha ase egaria ya mase sengencho ase bokoru asamo ne chi factory ne chi nyinge chire kenyengi asabire ngora asugutumana kwa mariko na bego nechibicha omo bishop bwe kanisa ya OPCG Kebirigo oyuna ndebo igoro munyakerogo ase clergy unity meye county ya Nyamira omo bishop Charles Agwata nigo bono aisokire na gukwanira asebabwate ege karo buna barandia buninjire ya moyo gusabire county ya Nyamira asebagote banga na berebuya bakonye amasabo asokoreta omurembe asebo gakwanira ase omswada bwoko murusia bisi omugabana we county ya Nyamira uyo tukuterwale ase senate asate birenga kongusana na kwage siasa tikokoreta magenderero andonsi asebona abantu baburiwe kubwatesia omugabana Amos Nyaribo iriagendere gukora etamu yaye asogwikirania amagenderero muno tukumuyigo numurikito Fatgad Gisemba Chono mo Bishop Charles Agwata Gondiga Urwa Second Obedience Pentecostal Church of God Drivestone Kenya abishi itogerega Kebirigo asaya team rero twabwato mukutano bwa basta ingana ringencho toko chengira singa kiye no morembe twaram akara ekina kiagenda impeachment yagenda somo chu Nairobi Senate na inde kairana twa boria ba MCA baitu twabori mugabana twaboria oyo mintu mo senator abachumbe bonsi bako Nyamira na bonsi bali bauseka ina samanganaye twabori nga motari kwancha mutigese tutwaro more abana inchi banyamira maene kento ngeli batagete kenene buno morembe atoza to morembe ikegera so morembure no amagendererari amangana ya yokurwana tigaere myake tigarite nemeke sana chikura chiakwe na inde tuchake ko ralende na ningo ko bomura yomuya aya akoreka sese ne tiaikire gokoreka abama yagose abama be lakini akorekire senete ku yaro chenga yanyare kanire nga egente kenkabeti asenchirere ndonge na ndeba kakira ni asemore na ababungo saba MCA otware go saba mugitige n'abantu banyamira mubaho morembe amagendera abe chipara chiremwe ebintu biri bitakeire abantu banyora amangana ya mache abantu banyora amangana ya mariogo egera abantu basise batwara ibintu bagokora nonyine chigasi nchitakiri koroswa Nyamira bana baita bake bachandegete banyare konora nabona ntwarigerere tworo muna abantu bake bachandegete
buna bakunywa maru buna babaira abarebi bakirinchira twaburi bakaba kwirende baita bagambi kakikumuranche diba mugutiga amaru aita abantu abana babake mutagwancha muyarusha amaru ya sabantu nonye nondo karekoendo egwo chibesa otiga amaru atigara sabantu manye no kwiragerio konene kuracha sinka chito onye togutigeke ekori ekigegosira nonye nabana siasa baito bari bande bakonyora abantu ababake baba amarua twari kubabulinga banche batige banyare kutiga abana banyare kwenorera twabuli n'abana ababakenga kumurancha abana ababake yasati ganyare kubakonya genda chikanisa munyare kokonywa genda asime kutano eliye bichanere munyare konyora moro karario motiga mangana abandi bakwengenta bandi bakunchinya sore bandi obungoma bwasarikire bono omuchandegete asengincho yensere nkongo to kwengenta ochencho obugima to kunywa marua ochencho obugima Omo MCA bwegwodi ya ibeno omoske Steve Arika ni gobona chakirio muroberio yokobeka ekeminano gienkoyo imeye wodi yo chinga kechiga anene aborkibo bara somotimoko omotambe korengana nere nigo ekeiga kiranyare koreta abasaya monako sanga ego kinya chitalanta chinsemecho asebono mosikarika aboriri ababwatani bonsi abo bakuchwesokia aso kubwaterana gokoromukia elioko sira omorobilio yoiga eli abasaya bange banyare koba bagusirwa ase chitalanta chiabo twarengene kamati etendete umupira ase wodi ibeno yekogera Disembe yigo mushimi ito zaidi janda na bigete kombe gekoera chitariki 12 mutenyo yoiga nande bakabolia nga kuru 12 bakatale moja abana baitumbare banje tumupira gochiasa bakataka banyole nande gekombe gekuba rusikuru tare 12 mpaka tale moja egere banyekonyora siba gukorera masoesi kyante tekorosia etimu eyamo gusebere icha kurwa ibeno igo no kubwaterana naba mugwa ko mupira tutware discipline egere tukini chitaranta chirito bwate ibeno yeito yakogera undi bwase nonyino yomete ko pepeto mupira none umate ko bwige churi none umate ko iririata competition inero asogo kini chitarent cheito na indi na mangana ya maminyoka airanire maega se wodi yeito torolenga na kitoko bwaterana nabaiga abanyene babwate talent tigasieto na gosigasia no mugambi no koranga okinia talent ichiga tobwate ase wodi oli danguru kupita umute mojamani we kombe kyo mheshimiwa honorable Steve Arika Super Cup na indi buna kwanire twese tuwanjira nira aya akorire tige wodi yegendere na ine twamanyira mulembe no gendere kera bana baito bara akumupirumia ayonsi twanyabikira sale na ina amanyire ko faulole asenye jodi nto chingoli nchibo chinyongo nchibo chigumi nchibo kominyoka lakini amanyire imerobeli yonsi na ebe miororo Steve Pico Datemo ya coordinator ya kombekia mheshimiwa Steve Arika Super Cup igego chaka kwanzirire kyange 15 chiumo tienyoyo mheshimiwa korere gasengi yasenge njo aranga ekere kombe ki mheshimiwa chana gekoera abana mbakasa ko bagusa bamwire kobege kombe gitebereria abana aba mpaka twakolire tomwire nembya mana se gasengi ya na ndonya bateba nga tigatumubwatesie erinda gere kobeka asukitaranda chi abana baitumu mwancho murigereria nigo tuchikogenda omutumuko mokeigo kwirina tore a sentunda ya kabere to kurinda sebire biga tigango tige nenkwana yerituko abana siasa ni interest na onyembono yamatende chikura chiobo president echikwamugwa ekara yategere betinye tatu tumagwa kachikura nalia la ya sifa uyocha luka uyocha mwina taribi yake tatu ya miake tatu kura itana mure wewe tukasha kuna kuona ura moyo no na mo tana tebe chikike Unatafuta shule bora itakayomjenga,
kumlea na kumwendeleza mtoto wako? Karibu Lucky Star Educational Center, mahali ambapo elimu bora inaanzia. Tunatoa elimu ya kiwango cha juu kuanzia playgroup hadi grade 6 tukiwa CBC compliant na tukilenga kukuza uwezo wa kila mwanafunzi. Lucky Star inajivunia mafunzo ya kompyuta katika maabara ya kisasa, chess, karate na swimming kukuza akili, nidhamu na ujuzi wa kuogelea, usafiri wa uhakika na salama kwa wanafunzi wote, ada nafuu na zinazolipika, madarasa mapana na ya kisasa, walimu waliobobea, waliofunzwa na wenye ari ya kufundisha, mazingira tulivu na rafiki kwa kujifunzia, vifaa vya kutosha vya kufundisha na kujifunzia. Usaili na usajili wa Januari unaendelea. Mlete mwanao katika shule inayojali mustakabali na mafanikio yake. Tunapatikana Kisii Town, eneo la Jogoo, kando ya barabara ya Kisii Nyamira, mkabala na Kenya Power Substation. Kwa maelezo zaidi piga 0715245923 au 0719594048. Lucky Star Educational Center, kituo cha umahiri. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $4.50 per month. Cukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering, ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics, ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering, ngwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology, ngwegeli bale Hairdressing, wigo mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism, ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Ngorogu James Barari Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali loan cy'ogosoma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana nkwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ecy'umwana agotumia kumenye school ubulendagera na gwakane se nyomba komenya. Egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries. Echio applications chirororo naba bunge unabono mubungo Kitutu Masaba constituency bwana Honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba. Egende Tanganyika tabiringa mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we kagwe bursary in full inta abana baito January ni tekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase skuri yiga kusi obakirisi migwitira sikiramba cyabo 0743480999 kusi 0782490068.
Omo waziri wechi semi omoske migosi ogamba nigara omojega wokubekirwa chigutwa ase skuru yobobundi ya Meru National Polytechnic gokwana yaiga nigo omoske migosi ogamba aboria aborokiwa otumeka obumanyi bali nabwo gosobumanyi babwate anene asokonyora engere yakira lituko nabego kwegendereria ase chinchira ao. The innovations by the Meru National Polytechnic, such as the processing of banana flour under a registered trademark, Marco, the automatic smart bin for garbage collections, and the solar dryer for agribusiness clearly demonstrates the power of applied skills in addressing real-life challenges. This aligns perfectly with our ministry's vision of a tiered system that provides practical solutions to Kenya's development priorities. I'm further encouraged by the outstanding performance of Meru National Polytechnic at various fair events where the institution has been showcasing remarkable innovations and emerging among the top performers nationally. This recognition is a clear reflection of their commitment to excellence, creativity, and industry-oriented training that speaks to the future of technical education in Kenya. Allow me to commend the leadership of this polytechnic for investing in a competency-based education and training model, CBET. Through CBET, our focus has shifted from what learners know to what learners can do. There is a definite shift from what learners know. Omujumbe bwebunge ya Kiharu omoske Ndindi Nyoro nigobona mochirie serikali asekeria gotebekana nigo eroberetie gochi komenta chibesa gochia asaboroki gwachinga kibago chukirena gochia ase chiskuru nigobono aborie serikali koene kyabuna aborokia ba junior secondary balikirwe permanent and pensionable ase chiskuru ao chinga kichiskuru chikwe goro mwako moya. Whatever it takes, kama mimi mbunge wa Kiharu, I'll do it to make sure there is no fees increment in January for day school learners in the entire of Kenya. Na mimi nataka niulize my colleagues, vile mnajua sasa bunge hakuna opposition in the real definition of it, because wale walichaguliwa upande wa serikali wa opposition haijulikani ni nani na ni nani, kwa sababu mnajua sasa kuna mipango ingine iliendelea. And I have said this, mimi kama mbunge wa Kiharu, even if I'll be the only solitary voice in Kenya to stand for education and the right thing, I'll do it and pay the price. Na kwa hiyo tu mambo ya masomo, serikali wakaajiri 20,000 JSS interns ambao walipewa barua ya kukua internship 1 year. Sasa serikali na tunaona iko pesa mingi ya kufanya mambo ingine mingi, wanaambia hawa kaka zetu na dada zetu ati wanaendelea kuongeza mwaka ingine ya internship. We want to also say this. It is unfair for government walipea internship the JSS interns with the hope that after 1 year they'll be employed into permanent and pensionable terms. Na nauliza, mimi nimekuwa chairman wa budget. You do not necessarily need money in the budget now to confirm JSS interns. You can use an article called Article 223 where you can use the money urete bunge baadaye tuipitishe. Na ndio naambia Ministry ya Elimu na TSC, kindly confirm all the JSS interns into permanent and pensionable terms in January of 2026. Omokonyi bomurai bwense Professor Kithure Kindiki ni gabona tebire nabere buya abakenya bonsi banyare gocha amo na kubwatesia serikali anena sogo ikirania amagenderero buna bariete chira
gukwa na ayaiga omokonyi bomurai bwense nigo akwa na ayaiga chingaki arenge chinsemo chiritia wasnigishu ase music festival ase bono atebire bune serikali ntayare bare asogo kora magendero na goikirania onsi ariaganeire ase chingaki chigabarabisi. The Constitution demands all of us be protected in our diversity, in our different languages, and in our different cultures. It's even biblical. In the book of Genesis, and the Bible says, and God ordered, and God established all these nations of the earth in their languages, in their families, and in their nations. And as I sat here listening to beautiful renditions and music and poems sung in our different languages, I was asking myself, why are we so thankless? Sometimes we don't appreciate we have a beautiful, beautiful country in our diversity. Mimi nataka niwashukuru wote ambao wamehusika katika kutukumbusha tamaduni zetu, na niwahakikishie azimio la serikali ya Kenya kulinda jamii zote, watu wote wa taifa la Kenya, makabila mbalimbali, lugha mbalimbali, watoto, akina mama na wazee. Mwanchua umurigereria abo no tokubutorera ekeunga chinsa ibere elia nenkoro kwa dipo na asanya sense muye imanyerero nigo twarenge na Wilson Makori nigo na gusabire onyara kotwara uburigereria no botegereria obuya aseketa seni kya gatembe chinga kibonongo chikogotiga no bosemia bo mugaka uchoi. Baraka ninjo, ninjo gatembe, ninjo dorome, ninjo banana man, ninjo banina ninjo. Ine tekera murumbege ku konye nambule gotu biroje bikumbe igonga tu abantu baro konyora kero kindi mwanga ino sekero kindi mbanje tibinto gete ere bono gate gete no ububi ko kwa kuna koria usekero kindi akaro usuna moromita usaka mukurumi oyo wono motekerege ku tekera murumbege ku konye nambule gotu biroje bikumbe oyo wono liuka gete ngege tukiriao chikokore kebenko bakere tigekoba ole ne birengere libi aina otekerwe geku otekere geku tekara murumbege ku konye nambule gotu bironje bikumbe bironje n'abantu balia bali bande na barabona lende batabwati mangana batali maya ere bone ere keronje ibintu bya no kuna koliyo bo bibuka ai bure no bure ne bure ne liyo tumo sarari bure mungirira ai bono bina bego gotwera tekara murumbege ku murumbe na murumbe lirumbe lyuma ndiko bana mangana maya tekara murumbege ku konye nambule gotu bironje bikumbe no mugusi atebeteka ngecheka bire. Baraka ninjo, ninjo gatembe, ninjo dorome, ninjo banana man, ninjo banina ninjo.